Kana jora chang no kai to jora ka hamraka asini resource robo dalai ka ham khaklayo chini sikraro যথেষ্ট hamari man kha nei ani family ni kicha problem to mani bagai amro gasa phaimalia tini dibor porese lam roseu haipano angkoi to tongo kai to sini gathering sini program ni sini lagi tongo tei kai to hamari chen ya sagai mani to nei ang jotosto koi to kai on pipo ani bagi cha sukha kok sana ni ke sini goreng mo than bo mo hayo kusu awari bagai ang kok sai mang rong go hai pa no ai to ko ni pulpit pala important se pulpit to kawai chen kok sa ke audience no bebak look payo sau tambo hai hai dong sin kok samawo chen খুব ফানমানো যিশু আওয়া হয় no যিশু সুজার তংপ্রো সব সময় বয়া হাতাই কুচুর রব ইয়েকেবা ইহা সমতল জায়গা ইয়েকেবা রুম রগ কাইফানো তি রগ থাঙ্গই বড় নাচেই কক সানা আরো বড় প্রতি ঝুঁকে কক সানা নেই আবো দং আমার পোল্ট্রি বেলা ইম্পর্টেন্ট চিনাকে কলম ভাগিনো খরচা বড় tentang Islamoi real cara pasal kok saya banyak sini sini ni resource ni career guidance je semua benar betul betul apa okay awak harap no mau kan ani begitu ya icha log mahai jawab tu kok rate Sarigo sopo ipono sini resource sini TBY ni secretary ni class 5 to mazarona sopo ita ake kain kok thai bo sini manka ake sini career guidance to full time no tongkha ake khakhao nijibo buino phunna ni sana ni bagai angbo Israel manka khaklay sin siklay tewo mantu kha nai tam ke sinai khop pom norwe la si tam mong semia omai jor ko sin sor phone sin mangla abun bagi sin khop sin sinamu chumani abo belai no ko bukna ni nam sin capacity sringmani wo ekdom develop khai thangani kaham ke sini age busuk ni sala kono sini resource 18 to 23 ha 18 to 23 ha 30 jora to under 40 ha 30 jora ke ekdom kubu ekdom develop khai jora ta ngawani bagai sini siklaro norok tabu age to norok 18 singe 30 ni obo tongo বিশেষ ke continue je study khai dong nai raw abun bage ahai na bangla tongna ni kokre sen senau sumani sen abo belakhan sini sumani tongna ni nana Gibson da lobung chen 89 90 robo polite jora khub isasi abon bagai a jora no ano lekhana hri so jora khub isa short and is very short very limit a jora no a limit time no নিজেনো ডেভেলপ খাইনানি বাgai hamyawo involve yawi kahamo जों নিজেনো ডেভেলপ খাইনানি jora kakao siklaro যথেষ্ট
हाबारि मानखानि हामबाय मारो आं जोंनि गिबुआनि जोंनि रिसोर्स जोंनि मेन स्पिकार बनो दालायखना हाबाय मारो आंनि ताइसा तरफ थेके बे जोंनि एस अफिस तंगो संबाय बाक्सा आके जोंनि सेक्रेटारि आंनि तां सम्पाल जतन हाबाय मारो तेबो हाबाय मारो सिबुआ आनो सारि जरा वो कॉक सानानि जरा मन बगिबो आं दालायखना हाबाय मारो सिबुआ वाया कमिटी नि बहानि जोंनि थीम दिनै वो Jacob Charlie Art Hypano ang on the text on the road hana similar sin theme by similar no ang all theme na kok sagla ang text sa book ni ang theme kok sana ni theme ho hypano similar very much similar with our theme ang Mia sini executive secretary bo opting the best like kok sagna just khana bo sini resource sini guest speaker din thani sini khana wana abang bagai ang on text one thanks on the one so we clean it ang new je kok sagna na hindi staying clean in a polluted world. Staying clean in a polluted world. Jadi theme gange, ang itu ni, hake, angbo, ngorbo itu. Very much similar, and giving the kok sanan namin go. Staying clean in a polluted world. First speaker, ang yalan mo ni Kok Polo, suni mo ito Kok sana jor na sila. Jadi isa suni cengay ibu kaba, tabu price सारे सातन bisa सातन पाई सोत्री जहाय आतन बिजनेस इन WhatsApp पाई ना वो रिक्थारा ना टाइम नस क्लास ना निकलो. Ano प्राय ना borok boring go fed up go sen kai ni kong se polok ke sagam ke de baksa ke an lo bicara ano sau nanti ko polok sau barat biar kai jak bisa kai jak ke kan kita se polok sau barang de tam semane emon অবস্থা তাও প্রেজেন্ট অবস্থা চিনি বড় kai to ni kok ni প্রতি চিনি কোনো ইন্টারেস্ট কোনো টান sakri kan o barang de जों बर' दं तामबागि फाय जोंनि उद्देश्य तामो जों सिसिलालिया no use of attending coming in the church if that be the case abahai ni dong ande awin bagai जों खुब serious लायना जों kai dong thani o phaibo जों humble लायना tai kai tam pok sa object Angin lepas kopul, biang satu long sekali. First feature, chapter 1, 13 to 17. Kethake tongdi. Hake tabuk samung klaina bagai bukhanat rakhe tongdi. Sesai tongdi, Jesu Kristo nujapru norok khairuk jagnano khatun sugui tongdi. Kok nanai busahai ke kaituni kok nadi. Norok mung sapano sia pro musuk matui tita tong sini. Ahai yawi norok no rinai kaitor kathar umma haino norok bo bagono kathar ke tongdi. Elang bago hai nei sau ang kathar ba norok bo kathar undi. Jotono mukhang nasik yawi samung klai dino
बुसफुंनाय कायतनो सुरिस्थानखौ नरक गनो आफा होननाय दङ आबनि bagno नरक असंसानो दं लांसा गनो किरुई दंनि कायतनि कथि जुना हमारे फ्लाइट tersuria laut mai chu ang sin ka kai to ne ko su laut ta ne ham jam kai ro ni ti ju pa ne ha ba chu ba chu chen thap pe thop lai kan mai no na ha ba sing ka bang ma sa sa ga no chen khatung wei phale mani suri wei phale mani chini sigwa ni seminar manna ni bagai aban ke no belai ke o hawa tabu chen दुर्जुग प्राकृतिक दुर्जुग नि जरा yang sini haste tadi mahake north east even sini India hagoton ni bang ma haste hayono praktik durjuk ni boro nogbu kere bang ma langarok ari tokma jora hinbo sing wate sono disap khanai kahnai sing once we talk mana hai pano nin thane usen program no sini sambuta no ya pare sensul lai phimani seno nanjora ka phor ka wadu patte gari ke nona ha bajwa phakare ke tini sari jarawo sum han hai samsa to mani ko khera thama ya gulo serang lai ma ya gulo nona phumna boy chak palwa sang lai ke nangin phalo ke sin palo no bisis ka suya sang boli tamutan sang ai re ma simabo sakari cubya ini peraturan cuba di ang cuba tadi teh kok thai ada kita saklai jam marano kenal ada ada sakit kubu itu tuh hamarin nanti cuba ini cuba kalau bawa di sini baru kayak itu bisa Sen Simon Olsen Christian Olsen kayu ni sen besar sen Christian Olsen kayu ni besar bahaya Sengkai kene besangka Bible sonota mosangke Bible declares that we are all sinners. Sing jotono sungsugna sing papi. Papi ni bagino Jesus Kristo kaito itu ti pahan bethri osing jaro phai chini bagai bosak no sacrifice ni ko no kini khana tabo because we believe in Christ tabo son Jesus Christ no poito khaman bisintoi we are declared righteous जों tabo Jesus no poito khaman bisintoi जों kaitor bai kaham nai romjaka abongka through Christ Jesus Christ ni bisite tabo ani je topic engka o sangsar derajak o sangsaro जों sabsutra katharke tongnan Ephesians chapter 5 verse 8 English NIV verse because we were once dark but now we have come to the light
अ संसार ओंखाम मोना जों बायखां मोना ताबोखे बहर सभ्यता तारमाने अ संसार से मोना अ संसार से मोना हायबो जों कायसे जिनिस जों सिना लानाय जों ख्रिस्टान लोग काई तो जोंनो बिनि बहर रिंगी जोंनो बिनि बहर तो आमना बिसोनो साइका God's election काई तो बिनि साइमाओ जों खब जाखा अ जिनिस जों बेलायखनो जों सावै माननानि बेलायखनो ना आबनि बगै अरो हाके ताबुक सामं खायना बगै बखाना राखे तंदी सिसाई तंदी यीशु ख्रिस्ट नुजो फाइब्रो खाल जागनानो खातुम सुबै तंदी हाके ताबुक सामं खायना बगै बखाना राखे तंदी सिसाई तंदी यीशु ख्रिस्ट नुजो फाइब्रो नो खाल जागनानो खातुम सुबै तंदी जोंनि जेनाव असंसारनि बर' बाय जोंनि जेनाव सेटापार खायदो मंखा गोथारनि बक सवर गोथार के तंनानि बक गोथार के तंनि गोथार जिनिस सामो आं साकेनो हयतो मनै फमान गोथार मनै गे सेटापार कायदो जनो खागि नामनि असंसार मनागौ असंसारनि जनो खागि देवबा आगियो आनि लखम के तामनि नाय एकदम सासा सालनि बादे साताव मतायमन सेरि दंनाय जा शनिबार शनि ठाकुर रविबार हरिबर बुधबार शुक्रबार हायनो दंबा आबो मतायमान लाई नानि दं आंगे आं तो स्राय नौनि जतन को पशु को पेरे सुख सजा कबो खनाया दलाइबो मिरि दा संबेबो फलबि फादर दंबाय आं सिनि नगो हागे आबो आंगु खिसने खसुब सलाय सिगुम जेबा आमा बाबु संताम खलाय मताय तो साताव 3-4 बार नानि दंबो खालि खासिरु ओय फागलायो कारण आबो हाबाबो तंखे जे रोजाकनाय आबो आ मोहन बाय रोजाकनाय फागलाय खासिरु खसुबो बसाय अक्लंदिने सुंनो थोबे खायदि खालि मुखौ बाहायोलै गा मोहन बाहायो मानो इस खालि मुखना दावले बियान बियान ति कासाय बसा सागरे हाय सेबिनि सेबिनाय नरम बसा फुरबिवासन पस्टनि मिनाय तुस्तु बहा सला दस दागा हाय बुकुर नागौ फनाव हाय कफाय दङ बाचा गाय मताय नां दरां के खालि मुखना दावले गायले का गाय फन दा के गैजा सागना गट गट मोहन खाना मोहते गई बात पे गई आम मोहन आखे के हिंसो हाइबन साइमन आम मोहन नहीं तो बाबू मोहन गई था तामनि बागै गोथा के आबो मताय माने गो खागि दं उलग ताम समा बखानो बुजो लायो नोंथांगा चक्रवे आखाय तापना आखाय दिहि सौ पा खाजा गायदा बाय थालि बुबुरो नंबर कफाला गाय आमुसो पाइसे राखाय लायो ओबखाय तन तो कथा रंगे सेटअप खाबि तननि खाति तनदा खजने ताकोते बुसो
जों कायद' जोंनो साइना खालार खृष्ट जिसुनि बिथिंनि जों ताहामों काहानि पानो जों संसार मोनागोन मा दं बहाय दा हा माथाय पासनि सुलुसाव Johan Adimar was I am the light. Whoever follow me will never walk in darkness, but will have light of life. Ano season pohor ano rit thane borok momana mano mahingla pho thangane pohor mana a pohor tal chin phane uto mathai pase sulo saka let your light shine before men not me a je pohor to mani abono borong thane bo expose thai tos pa ke class of जों kun ekta sani pohor abo bai जों tu khonana kicha bisa thake na to the light reflects a pohor abo reflect khai thik aba hai no o sunsar manago जों ma tong hai no we are ambassador of Christ जों सुखना हानिस कुसुक विशेष जों संसार ambassador आं बगे आप pohor जों expose finance ओजागाव नांगो not to get involved Galatians 5:1 नोर फेजा का फेजा बुरा के दं हानि ओ संसार बोलो जो थांसा जानो we are totally free जों totally free जों कथा ngawan बगे जे borok kathar kubui kaham ke tongnai bo hangge tamo all sunjane boron islai bo slai jak na nangai do the world see us that we are different sunjane borok sono juda kidono His present lifestyle is not only different from the past way of life, but it is different from lifestyle of unbelievers around him. So we kiti borok tongnero, borok na, borok anu gunra, sejuk pohon. Gaban bagi, obo selajak senangane nang. However, it is not easy to live in this world and maintain a holy walk. Osun sara tongui, semua osun menago tongui, obo maintain kanane tubuh awan bagi seng Holy Spirit's guidance. Pola kathani tidurmu pola katharbai tidur hisab janani abo sennago awan bagai first Peter chapter 13 sini semoro jodi jodi obo 17 jara podda jeng 21 jara jeng oro porikha ke jeng oro dongnai Peter awan bagai bini readers no bini okok tun foreigner no poito planai Asia angkoni Christian no encourage kana bagai Peter presented to his readers 4 spiritual incentives to encourage them to maintain a different lifestyle, a holy walk in a polluted world. So the tamo borok no O sunsa merago standard holy life Christian life standard maintain kaina ni bagai site oro je obok khaimani obno ang share play shortly ang pain chinjara kuspo e ang kaskanai dong no tok long se mai. At number, the glory of God.
the glory of God. Haga tabuk samung khayna bagai bukan geraknya tondi, sisai tondi Yesus Kristus nukjat faibro, khayna jakna na khatung sumi tondi. Yesus Kristus nukjat faibro, khayna jakna na khatung sumi tondi. First Peter chapter 1 verse 5. Ani memory age khub kaham ang Silver Bible College thambro. English so mai maya. Good morning, good afternoon, good night. Abo samang na best pa ka mas kati ro raka. Ang sida dictionary ang tay dictionary te kaya. Study room o dictionary lango ang kaya. Kintu ani try ani level best ang boro pa pok sana ni abran try to ko. Nge jetu memory ang khub kaham. Hage Christian life ubur ko na Bible pass hanyo muthi mugus to makai 5 marks kaisa pass 5 marks no doubt full marks mano ang itu tahu capacity kija kom mereka situ orang sangat nemu sebut tahu 56 running ani age kisah tahu menui pada rebo. Okay, Pastor Mohan no, खूब आसे expect no लगा से का हम है मांग लगा, है बनो by God's grace. যদি কোনো একটা বিষয় শুরু করি গে তাফনো সাতো 5 দিন লে নক ভিজিট থাইমরা আপনি কারে 5 দিন লা নে 400 তাফনো তাহলে মেমোরি কিছু কিছু কম মনে রাখা আমি শিখলার ani tang sampotau sengairo I'd like to encourage you. It is your day. Do it for the glory of God. Cái đó này ta sinh sản đi bagai. First kita cakap hai pasuan tu aku cakap dengan aku. Ang orang yang bisingo mana orang yang bisingo ang orang ku ang Yesus Kristus na baitan ayu ita sa mo ka banuzak tahu kan taisa abo taisa sinsa sa ganuzak hai bro ang bina sinsa sa khotak nei ang khatong ni na sui to bolis a living hope, the true believer. Kahit ano kupuin po ito sa ngayon, berni living hope katang hope tamo. Tama ba? Nanti. Kristo Yesus tayo siya sungsa sa kanujak tayo. Pinasang sa sao ang hope jagnay. He has the confidence. With the confidence, do you have confidence? Do we have confidence? Awal bagaimana? At Kristus Yesus mengucap Hebrew, kalau jat nano, kadang sukoi tong, sen kadang goi matong na. Kahit ano po yung their present actions and decisions are governed by this future hope. Abang kasi sini last hope katuman itong so. The rest already incident taken place. Bible ni joto no beban no tabuk jora fulfilling ka. जे स्क्रिप्चर काय नि को साजक मनि ते किसा रिवील ननि तंगो आबोंखा जीसु ख्रिस्ट नुकजा नि आज जो नगा आबो बाय गबर नुनि सर आ पोइतो खातमनि पोइतो कथां आबो बाय बिनि langmao bo abno romui tono niso just an engaged couple makes all their plans in the light of the future wedding. So Christians today live with expectation of seeing Jesus Christ. In engagement, kajak nero kok layo, heran.
गायजानाय जोंनि फिउचार प्लान हाय नाय आमु जों एंगेजमेन्टआव कक्सनर बर कापल बुरनो जों किसिसा जरानि बागै यागारि हरो बर आब्रु बरनि फिउचार फैमिली प्लान नि कक्स खालायो आरो एग्री इनकाम गै एक मर्निं लागे बर गायजानानि बागै बर गसिला बर they vow to marry each other. अबाहायनो जों जिसु ख्रिस्ट बुस्थांनो तेविसा पाइथानि सालाव बावफायनाय आबनो जों खातंगै जों दंलायना अदरवाइज जों आमाहाय गोथां खातंमानि गैयै जोंनि जेन संसार सेट अपार्ट थायनि आंना जों अलवेज जों तामुनाय हिंगै जों डिभटेड ख्रिस्टान ना गोबां माने कक साजानाय दं बाहाय बां सर्ट टाइम बखा थांसेयाव Abraham called restoration or Abraham had his eyes of faith on heavenly city, so he had no interest in the world's real estate, but Lot, who had tasted the pleasure of the world in Egypt, gradually moved toward Sodom. Abraham brought blessing to home, but Lot brought judgment. Abraham by Lord Bruno Kaido Saka. Bini Azoro Amai situation of our Bostawa Kaido Nasigay follow play Himnani Abraham Hawihunka. He never looked back. Bini our city of Notai Bo Tamhinhai Kakamleo. Ito Lord Tante Jesus white pillar of salt. Washington Homney Palace family war judgment to Lord into Abraham blessing to. Padawan bagi je o tamong ke the glory of God chini sakno kai to rob sakna ni bagi sen samungo sen thapalan. Whatever you do it for the glory of God. Whatever you do it for the glory of God. Kai to rob sakna ni bagi, no. Just how much kai to rob sakna ni. Alkano sing mati. Kan tak hotel bungson. No, bisa ke ini situasi dalam pandaba. Tak lagi CBSE ni top permanent 95 point sekian go. Bosawo tamam. Study dapat no bo cover kelai kan revision kata isa exam mereka success. Simbol pertama ini ang simbol memanglah mamlasa manu mayangnya. Hamil masa hal yang hamil. Kapag matakay ko marka hamanay ro 90 up manay ro bro online study sige maximum student tam apply onyo website habitang whereas there are plenty of good sites absenero Sinani musumani, manani musumani, inganangmani. Biang yang seng hamil saja tangi pulokan ke. Remember that you are children of God. Assume your new position. Nini ketal position of tapopi. Sila. You are Christ soldier or Christ ambassador. Next point. The holiness 14-15 and
पसपासिनाय बि क खानाय बसाहायखे कायतोनि क खानावै खानाय बसाहायखे कायतोनि क खानादि नरक मुंसाफनो सियाफुरो मुचुंमातै तेता तंसिनि आहाय एरियावै नरक नरिंनाय कायतो कथा माहायनो नरक कथा नरक बेबाकनो कथाखे तंदि Children inherit the nature of their parents. Serayap bungo bukani nature abun naman. Mole bukani basahay nung ka. Bukani basahay buhay basahay meja. Kéo rồi đi ở vùng cảng cái lúc không có bác mà tamo ham ya tu này rồi tamo ở bên lúc không kia bè gió cả bên bữa ta sáng nó bên phong quảng muốn sổ lý à mình thì gặp áp lực ठीक अब है ना God is holy, therefore as His children we should live holy lives. We are partakers of the divine nature, 2 Peter chapter 1:4, and ought to reveal that nature in glory living. Kai kata awan bagi norko kata ke tongna kata we are partakers of divine nature. Sukna ho, senjoto no, tamo, thang này hay ta, sen sau cho man, an sukna ho thang này này, tan bác sĩ còn zaman này hay rồi phải không đâu. If you are not sure, then problem is there. If you are not sure to get into heaven, there is problem. Operation already done, already clean. Awan bagai pada kanan tak boleh fokus. Pada sen kethar ke sen tong lai. Kai ke kethar ni besar sen kethar ke tong lai. Osong sani tong samung podre porokno hamzak dewi orocen kelai tong dewi. Oh menak sengsara tong nai rokno se sini bising dia pohon tong mani abu bati sengpono sengsara lai. Jeborok tamo pohon sok paike pohon menak no kharu menak pohon me sini maya age o sengsara seng pohon awan bagai sen kethar kaham kubui omno tei dari sen tong lai. To a dedicated believer, there is no secular and sacred. All of his life is holy as we live to glory God. Dedicated Christian, kai tuni thano sakber azak, obui kai tuna poito khanero. Sentama secular tai tamo secular bai cheng obono cheng khalai hoega. Ini wo cheng secular adhatik ni kok chen speaker kok saka secular ni bano chini biswas ni wo belakina biblically Bible kok tuyu ni bo sono
Actually, to a dedicated believer, there is no secular and secular. Secular नहीं ताई non secular नहीं ताई update करी काई तो ना कोई तो काई ना खाली हो अब इन बगे secular रो sung pori o himpano sering himpano parisan kai to ni mong lobjan nan bagai sung kelayan take isang the word of God verse 16 it's like an access tag na kisah 16 hati norok kicing norok ni sumsok no bosi lagi korsa tei korsa ni bagai surisan lagi ai Jacob sporta tukso alam bago kai ni sarwa ang katharban ro buk katharangi alam bago kai ni sarwa ang katharban ro buk katharangi the word of God. Timothy said, the word of God is sharper than two-edged of sword. Babai ni sen kubu, babai ni sen kubu ni saibo, kai tu ni kau ke kubu. Sen Raja Daud David no cerngo, lomong ekso 19 ni full obno pasal pun ni orang ekso pasong na ni kok ani yakong ni sapi segera bersama layu hai dah tak kira sangat ekso ni sini tak kira sangat so ang bahai ke ni against so ni birude saya samung klayawui tongnai hake uklogo sabuyo abo ni kong basi sigla sigliro sini o tangsungo jeng o sengjaro tongmani wo jeng kai ni kong no jeng siang klaylayan Joshua 1:8 I meditate your word day and night. Horbai salbai ang ni kogno meditate khai dong. To kai ni kog bai paricham ni jeno जों तामो खायनाय के जों सोलिरो निजेनि याकौनो Colossae chapter 3 verse 16 kana ang jodi bulnya let the word of God room in your heart richly bahage bul khanai richly belai phan ganang khlai ni kok thai bai ano sason khainer di allow the word of God in your life to roll you kai ni kok bai ni lang mano sason khainer ni rudi bonono hameni yakni katri uri the dedicated believers delighted in God's word, he meditates on it and seek to obey it will experience God's direction and blessing in their lives. Kai no poito khainai je kai tuni kok thai bai tamung nai bo delight nai tong thok ma man nai
kaitoni kok khnama baise bo khasrango tong thokma mano abor tam khane han bini sunggo kaitoni kok hamari nai kaitoni kok kono kaham khai peidu na in the scriptures, we will find precepts, principles, promises, and persons to guide us in today's decision. Alam mo, sa kapag manunay, kapag pagmong upodes, kapag tamo, asol, Christian chừng ra cái tông này bớt mà tây cô vui có cái mà đó abro no guide. If we are really willing to obey God, He will show us His truth. John 7, Gospel John 7:17. Sing jadi kait itu musuh mati sing sakno chừng Soledan ke bonono ko budi nono sigarle moto tanto the truth shall make you free ko budi norokno the last point the judgment jisuno makhang nasi jau jotono makhang nasi jawi samong plaitino busunai kai tono sulisan noro pono apa noi no abun bagino noro osensaro tonglansak bono kirui tong the judgment as a God children we need to be serious about sin and about holy living. Sing balai kena serius dengan nangai, kai kena besar hisabe, tamu tu sumso. Tamu bagi, there is no other sacrifice. Jesus once laid down His life and sacrifice for all mankind. There is no alternative sacrifice. There is no more alternative sacrifice. Tayo no sacrifice it. Tayo abon bagay. So खूब serious na naman sumsok no tili. Alam bago judgment ni ko swijat to mo. Jeta mo kayo baithang just ngai where Christ will be advocate. He will speak on behalf of the believers. Kristo advocate hai kai demi judgment no bochin bagi to kok sana je borok saya borok tang nai ke borok eternal hellfire ro borok khiklai de takle oppose or Peter or judgment ni kok sama ni kan ante sini Kristen ni rewards to mo according to our belief and deeds sini poito tai samung অনুযায়ী sono puruskar na ini so oppose or believers ni judgment ka judgment ni kok no seso aro 전
sini samung kaiman अनुजाई जों कायदो बाय रिवार्ड्स रोजाबना गाबोन बगै जों असंसाराव बिनि बसा हिसाबै काहामखायनो samung tangnani बगै अब कायदो चनो नाय take a judgment the judgment seat of Christ আর কে যত হামবিয়ারাव পুরো খাইজাना eternal hellfire abon bagai phari जों sini new position abro जों saiman laina and work according to the Christian living standard kaiden busa hisabe जों दङ असंसारखौ मोना do not be entangled with the world or anything in it. Osungsan manago norok jorito tangli karon norok ka set apart norok khajak purposeful kaido nei uddesho purun khana ne bagi kaido sonoro tono let us be useful for our master, that is the living God. It is possible. Option yang menakutkan, sabsutra kaham ke tongnani possible ba? Yes, it is possible. It is possible. If we believe and obey our Christ, our Master, sini kaido, sini lamano sign kani deh. Pernyataan bagi anti kalau mau kok sabab itu more than enough. Aku yang mana permisi nama saya begitu kok saya kolot sawan. Padahal osung saya menago, saya kait dengan besar isabe, saya borong tanya ni dia macam present है. Kait dengan kok saya senang hamaरे Amin. Cinti भगवान जरा यहाँ पर भिड़ो बसना पाठक जरा लिख Hello. Sampai sini sarno, kaito ni sisa sani bagai